بینەرێن هێژا ئەف دەمێ وەشان di çarçûva weşana taybet ya dengê Amerîka li bîranîna 20 saliya hêrişên terorîstî bû ser Amerîka bi taybet bû ser New York û Washingtonê her wisa dawî hatina şerê 20 salaniyê Amerîka ku dirêjtirîn şerê Amerîka bû li dervey welat em nêrîn û bûçûnên pispor şareza û şirûvekarên di vî warî da werdigirîn. Mehvanê me yê vê carê berêz Dr. Zêrevan Berwar ye. Dr. Zêrevan pisporê warê têkeliyên navnetewî da ye. Her wiha şêwirmendê navenda London ya pirsên stratêjî ye. Dr. Zêrevan hûn bi xêr hatin. Zor spas. Dr. Giheştina Talîbanê bû desthilatê ew ê bikare bigehe têkiliyên navnetewî û dîplomasiyetê pirêve bibe yan jî ew ê her çarçûvaya xwe ya weke bêjin grûpeka îslamî ya tesawufî da bimîne. Belê pêşekê spas ku vê derfetê bêguman hatina Taliban rengvedanekanî bû piştî 20 salaş kontrola Amerîka bû welatê Efxanistanê û her westa piştî 20 salaş ev ezmûna ku Amerîka bû xelkekî diyar kirî tazlîra demokrasiyetê û tazlîra mefhûmê liberaliyetê aya hatina Taliban heta çira de dibîte sedemandê ku Talibaneka nî bişêtin serederî gel pirsên cîhanî ker serederî gel siyaseta dewletî ker serederî gel hevkêşeyên giring ketin çünkü cilûsiyasiya devleta Efxanistanê gelek ya giring ket kevdet Asya navenda ku ev cihê stratejî kartekî naxul ser zilhêze heye kartekî naxul ser Sînê heye kartekî naxul ser Rusyayê heye ji ber hindê eger hat û Talibanê bibêtin beref razîbûneka cîhanî vevçîtniyan bişêtin seqamgiriya siyasî destxwe vebêxîtin bêguman çarçûvê kevnê ku Talibanê kar serkir ev çarçûvê henê yê meqbûl nabîtin di jîwarê herêmiyê Efxanistanê da noqtayeke behskeyn her wasa noqta divê jîwarê alemî jî dat yani pirsa siyaseta dewletî jî da ev pirs û prinsîpê berîn û ke Taliban ser çû bêguman neşêtin berdewamî pê bidetin çünkü di tûşî uzleka dewletî bît yani girtineka dewletî bît komalgehê dewletî neşê serederî gel ketin ji ber hindê bûçûna min teban ev zêdetir zirîte ve bû seqamgiriya siyasî aya Taliban navxuya xwe da di çaşêtin kontrola Efxanistanê ketin eger hatû pirsên navxuya Efxanistanê bi taybetî badeka siyasî badeka emnî badeka abûriya seqamgirî bît ez wê warê da me Taliban pevkarî gel Qeterê teban pevkarî gel Wilayetê Yekîtî Amerîka dişêtin sistemekê nî peyrav ketin û divêtin peyrav ketin yani Taliban ixtiyar nîne înema ev zaruretekê yani pêtiviyeka ya yek car zor e bu Taliban bişêtin berdewamî bide hekûmraniya xwe ji ber hindê hat ev seqamgiriyan behs kirî sê badeka da dişêtin berdewamî bes heger hatû navxuya Efxanistan taybetî ev grûpên dijatiya Talibanê bikin lêk derkevin ez wê barê de me Efxanistan û Taliban di careka dî peyravê radîkaliyetê karîtin bêxemet bişêtin kontrola Efxanistanê ya prêka çekî. Wî ser demî de ez wê barê de çarçûva axifnate da wek dizanî sala 2001 şerê ku li Efxanistanê çêbû ku Amerîka hêrişî Efxanistanê kir ji ber wê yekê bû Talibanê liderên Qaîdê nedane dest û înkar kir û gelek kes dibêjin ku evet mebdeî İslamê da ye qebûl nake mêvanî teslîmî yekî biyanî bike. Lê heta niha yani heta berî demekî jî hind liderên Talibanê peyvdarên wê berrevanîş yani Bin Laden û Qaîdê kirin ku wan êrişa Amerîka cih neaniye. Lê ev wê nade xweya kirin Taliban we dibêje lê 2004 dema ku vîdyoyeke Bin Laden derket hûlê Bin Laden xwe dibêjîtin me hêriş bire ser burcên Amerîka me burcên wan helwişandin. Ev tê wateyê ku guherîn Talibanê da çêbûye yan ev rijdbûna wê dîfa an ku berrevanî kirin ji Qaîdeyê wê bibe sedemê ku pirsgirêk peyda bin di navbera Talibanê desthilatdariya Talibanê û civaka navnetewî welatên bi taybet welatên weke Amerîka û welatên Rojavayî.
بله طبعا پرسکا گلکا گرنگه یعنی ایک آریشن سرکیت بزاوا طالبان افبو هفکاری ویل گل قاعده بطایبتی امچین بیشین سال بدات سال 2000 دا قاعده الافغانستان گهش بو آستکی کو امچین بیشین گلک جارا کارتی کرن سر درسکرنا بریار طالبان هات بکرن یعنی سرکردن قاعده نتنه پرسکا اسلامی بودمون نتسلیم کرنا بلادنی و اینماست بینم دو فاکترین دی هبون فاکتور عبوری حتی راده که برچاف طبعا دوش دارید عبوری طالبان توی سردمی ده بون همسانی یعنی مسئله هیروین تجارت مخدراتی و مسائل تو سایادیشی فاند کوتاه نف افغانستان ده فاند قاعده بود یعنی پاره قاعده بود بر هر دو وان باده که تنه قاعده کارت کردن سردرس کردن بریار طالبان هبون نبتنی پرسکا اسلامی بکن نشین بونمونه راست در پرنسیپ اسلام داد نشه میوان تسلیم کی بس اول طالبان اول افغانستان سال 2000 تکن زیادر کارت طالبان جل کارت کردن قاعده دابو افریقا دی بسیارات اساس بینم کو عاطفه جماهیری عاطفه قاعده طالبان و که قاعده کرد بحث کی جلك بزحمته قاعده عاطفه قاعده طالبان قاعده بك يعني بزاف قاعده بك يا عاطفه هني افسوس هني بينوان داماي شبه هندي اشتبه بارد دام افریقا طالبان هكر هندك جاران الان پرسید هنی وکی رای گشتی ناف افغانستان بتب کارینان از باورم بس هفکاری گلد قاعده است نتوی بارد ما طالبان دی بردامی ده تبه خلطی خوی استراتیجی و سال 2000 کتیت دا چونکه همش بیرنه که این افجاره رکفتن هاتیه کنن رکفتن هنی سر هندک پرنسیپت نیه هاتیه دانان شوان پرنسیپا دولت ینهرمی بونمون قطر ترکیه امریکا پاکستان هر چهار دولت تنی راسته و خود وی باده که هنی دا بجدار بوینه و توی بارش دامه طالبان افریقا طالبان که نوعا ما پراگماتیکی که سیاسی دیا به ودیار بید یعنی نوع پراگماتیکی که سیاسی دیگتن بخمد بشدن هجمون خون افغانستان بردامی بده دکتر تو باردام بردامی بده تا پیوندید خود گل قاعده دکتر تو نزدیکی فرسامایادی دکتر تو نزدیکی فرسامایادی بوی کو نها نه امریکا نه ولات روج آوایی افغانستان نمانه بنیریناته بوشایی وان ولاتان دی کی پر بکه کی دی به الترناتیو امریکا و ولات روج آوایی لافغانستانی تقول تبحثا قطر کر حتی ردکی ترکیه لی توی باوری دایکو اف ولاتا دشین بشیوکه دیپلوماتیک آنجی الگور پرنسیپ نافنتوی و دولتی دشین پیوندی الگل طالبان دانی بله براستی هفکیشا امنی فراغ امنی در کفتنا حزب امریکا و حزب ناتوش در کتنواش افغانستان طبعا فراغ امنی که بحث فراغ امنی که برای پاکستان افغان ده تا پرکرن چون که همش بیرنه که این سال 2001 و حتی افریقا طالبان برای پاکستان یعنی سرداری پاکستان یاد کردش بر هنده بوشایی امنی در پاکستان پاکستان هیتا پرکرن هفکاری سیاسی بوار دولتی داد بوار حرمی داد در قطر ترکیه حتی راده که تکرن بس همش بیرنه که بره هزکادی افریقا هات ید میدان دا سین گلک مجاملات سیاسی افریقا بو افغانستان کتن چون که پرسد گلک یت هستیارن بو سین افریقا اگر هاتو جارکادی طالبان پیس بیاوی تو چه بی کارتی که نکن نرینی سر برشواندیت بلند استراتیجی سینی پیتش برهند سین ده هولدات حتی راده که بوشایا امنی پر بکتن همان دم دا پاکستان هولن جدیدت نبوشی یعنی پریکا پاکستان بیتا پر کردن برهندش امریکا افریقا راسته خو سر دلیل گل پاکستان و قطر و ترکیه که بخمد کارینان افغان هستی دولتا افغانستان هکر هاتوش هجمون امریکیش در که نبیت صدم هاده کو ببیت جهه مطرسی جارکادی بو برجواندی استراتیجیت امریکا برجواندی استراتیجیت هفکارت امریکا چه ناتو بیتن چه دولت حوال الگل امریکاش برهنده اف رکفن تاید نکن رکفن جیوسیاسیت گرنگن از توی بارد ما بقونا و خواهد دیر خواهن چه بیتن اف رکفن تنی سر بگیرن بس قونا و نزیک خواهن هکر تو نزیک سحکه چه بیتن اما پیستی چند سال که بیت حتی جارکادی افغانستان که بیت سر ریرا و کادرست یعنی یا سقام بید ابا هنیش طبعا جارکادی از دشتن بیشم زبری تا بنافخو یا افغانستان کادی چهار سر دلیل گل پرسنجی تاج داده کرن دکتر بوچی در کتنا امریکا جه افغانستان بوچینه و روسیا گرنگه جبر کتو زانی هر دو ولاتان جی پرزگیره که گروپ اسلامی هنه
چین بیتن یان جی روسیا بیتن چما او حز دکن امریکا شهرمی درکوه او دجیه و یعنی و بوشای او پر بکن یان جی او دخوازن تنی آستانگیان بو امریکا دروز بکن. بله طبعا ابا پرسکا گرنگه ایکش بند سرکی که که حتی راده که تصح که سیاست مدار روسیا و سیاست مدار الصينية و خواندنا سیاست آن التبت که دبین هر دو دولت بو قناخ نزیک کیف خوشن که امریکاش افغانستان در کردی طبعا اول زغری تبا بو صراع سرقوات يعني بالانس اوف باور يعني بالانس يا هزتنا بين روسيا والصين وامريكا الاسيا نافراست افغانستان ده خود دید شبه هند روسيا تو هزر دایا الصين تو هزر دا در کفتنا امریکا و در کفتنا هزتنا توش افغانستان دبی تصدى مهندی کو آسایشا یا نتوای وان هر دولت بهتا پاراستن بس بوج باش لاك اشتراك دي يعني هو تدل خويا كده طبعا انا مش بينا كاين 2001 وقت امريكا شرع امريكا ديجيتيرون راقي هاندي طيباتي در باسكرنا بيجه الليبراليات الديمقراطيه بغورينا سيستم سياسي رجيم تشينج في سردمي دا مفهوم بغورينا رجيم السياسي هات يا راقي هاندش و اداره امريكي و امريكا الصين وروسيا دو بارده كو بروجي امريكا الاسيا نافراز دا سر نگرد يعني فشل به ایناش برهندجي ادیک اف کارت امریکا شی دو جاره از راخو کن بشین سرداری آنجی کو اعتماد سر امریکا کن تنانت حتی امریکا روسیا سر هندی شد کتن کو ناتو و کی هزت اروپا جی از راخو الټرناتیو فکی لشکری داد کتن کو میظلا امریکی اسرا میظلا استراتژیت عسکری امریکی نشتن پاراستن حوالت خوب کتن دما برجواندی امریکا بلندتر وصل خاصیتن دکتر بعد روسیا وصل بله دكتور الفيريجي الامريكا جي او وكبيجن او خيال هيا او قمان هيا كو نها لافغانستان انجي اسيا نافين بنجه كي امريكا نزيكي افغانستان نمايا بنجه هري نزيكي عديد القطري وهروسا انجليك لتركيا تند امريكا دكاره بريا درونان كنترولا هند روشكا او لكاريبيا اگر كو اف جروبين هاف قال تبي طالبان هاف شنو شركي جران لافغانستان دركت وناكوكي دركتن ويشاخي امريكا دكاره شبكه طبعا توي امريكا سياسات اني امريكا دا وكي جون بايدن يعني تصريحات توي صحفي بدمايك بحث كري وصل بيج بين تتكلم كو امريكا برياركاني ادا يبرك امريكا جاركادي سياسات اخو در وهندك بهرين بروجيت خود استراتيجي دا كري شوان بروجا هبونا بنجيت لشكري الجلك دولتا تشبيت امريكا خدمت امريكا دا نبيت چونك ناحيه استراتيجي دا تساحكي امريكا الصيني تكنولوجيا كجلكا يا مكومو يا بفرهت بور عسكري دا دسقو بيناش برهند امريكا زرتند دا كتن دیچا فراغ استراتژی دیا الصين بركتن طبعا فراغ استراتژی دیا الصين بركا افغانستان نه تا بركرن بوچون امريكا وصايا امريكا وصل بينتن كو افهزت يتبلغ بين العراق والافغانستان وسوريا وجهه جدا بلغبون هزت امريكا استراتيجيات انيه امريكيه دات خدمت امريكانا كتن برهند واشنطن امريكا هزت هند دات كتن جاركا دي خورك دخيتن بشتن ناكوكي الجل صينيه كتن ناكوكي الجل روسيا كتن برهند بروجهانه در کفتنش روش آسیا بو بخامتن تجارتی بزرگنا پاسیفیک یعنی بشنا جنوب شرق آسیا ویرج ناکوکا دهاتی دابتن گلکسو پاش بو بجدار بوناوا برز دکتور زیروان برواری ماموستای زانینگه شیورمند ناوندا لندن یا پرس استراتیجی سپور دواره تکیلی ناف نتوی دا گلکسو پاش بو بجدار بوناوا زود سپاس